nene musese kalivo ingindi ne wa kilungu kito cha Uiti nene akatusonge na mbe tunene maundu makonete thina wa matu nana munenga ndakitali mwana wasonge ya makulyo nene ndakitali thina wa matu no with the we solved piu makabwa aingi no na maine wa kaindo meke ya akoto weke ndo mundu tona kuitoke the ande utumia kaindo ka meke ya akoto mabinda maingi Uiti wa matu utegemea ne cause. For example, not only there where men is to a conductive hearing loss, ila tonemba ne fluid katika behind the eardrum kana itina choma chako to isune drain yao na muno ya affect ya siana. So ENT surgeons ne ma drain ya that fluid. But first nongi namone mutaalamu wa maondo makwiwa kana kakadimwa nekane de no suevo then tuweke diagnosis tuitumia the ENT surgeons maka drain kila kigu. So chweke happen ya kila kingi embwa Kwiw'A ni ila tueta kana eardrum thina lima ni tona kwethwa ye repaired especially and wala mena moika munini below 50 years eardrum maybe atonekie mundu sio na thina wa infection ya kumya mabie binda yasa so eardrum ne liawa surgically na again isu tutie ya ENT surgeons maka repair na ndakitali we undu mundu tona prevent they know wa matundu kamukwate yeah prevention mechanisms here na danambo dibau I would still go back to ila treatment options pela nerve kind of deafness kana hearing loss nerve esuma binda maingi it's just use of hearing aid tunyamutu wasya twekiawa izo neta hearing aids ukasaidia ni amplify wasya ulawobika ndini wa party la yosa wasya kutu and then ilenge mbwe nerve completely ni damage kana hearing loss ila to wasya profound esuno ekiwela teta cochlear implant. Cochlear implant ni electrode lekia wakatika part ila ya Kwiw'A ndini katika part ila ya Kwiw'A ekekiwa ndini wa cochlea ikosa eye sensation but most of the time ikoka na external device ya ila tuita receiver ya kuosa wasya na ituma for processing inside the ear alafu ituma ujumbe kwa brain. Okay, so those are the three treatment options. Na ilenge ni sign language embwa mundu deaf kabisa you advise on sign language aliasoma sign language na aliende. So coming back to your question about undu tutonosie kindu chambe ni kuatiania na mutalatala wa Uiti Kenya kila mundu mukamuito no wailo the clinic na ikwata nzanzo ila sia ilo kwato ikanosia mawala mutono transmite wa kwa mwana emuito kila kingi to advise ya akala ito masia ya sibitali ni kana kusiea mwisho wa kana kunoa kana kukosa nzebe nundu katika hospital environment monitoring ya kana nilika wakesethia ni tu ni meuma kana ni kano ye kana kaina no embia kano ye they stop giving chance kwa ila normal delivery makadi for cesarean section esuesi ya mwisho wa mwana kunoa na kwethwa na mathinangi baadaye kila kingi tuendeye kana kaendeye na kuyana ni oila nzanzo engi na practices ila sia hygiene kusia kwekea sieno matwa ila itona contribute to matokwethwa mena infections na maundu wangi tasu na kila kingi infections yethewa ni sia low treatwa promptly mundu sia ekwa ni sia ta mathina tasu alafu zielenge ya usia mathina ma Kwiw'A ni kusia matumaku ukethwa we exposed to loud noise kwa whether we exposed to kelele mwingi katika mawithuluko maku no ekia matumaku katika mwisho wa kwa alama tu kwa nzia isu twazingatia yetu ngwa tutono sobe ya matuma ito sasa ndakitali akayitwa sema kulyo mamusia isene no mambete imovea ndo akilungu ke ngilasya na education simona kutukwa aume muno kukamesia wo na enge matuma kwa mekalama inye ya ona mekalama ya na makambi ya kumya mavia tutavitu ekata yes pe issue ya
kutukumesia wo ila wanena na simu na kutukunyea na kwithwa kuyuma mabia ni wasiendo itatu kwa usu kwa chambe simu mabina maingi etho inena na simu etho wanena binda ya saa na wanena wasia obetukite kiwango kila chaile pelati ta 60-60 rule kwithukesia wasia we more than 60% kana kilungu cha miongo thandatu yulu wayena ubetukite kilungu chu kana kila kingi the 60-60 rule kwithukesia kunena na simu ibinda ya sata over 60 minutes chwe kingi kitona utuma kutukwithwa na mathina na sukana ku predispose to thina to suama to ko ni wailo limit ibinda lo no nena na simu muno na wasia wa simu ndukethwa weyolo nundu kumeasia wo wabetuka ila tita pain threshold ya wasia nundu ya betuka 84 balana ise ni thwa ina pain so the listening maybe even wasiola wikite ni mingi muno ugo tuma kutukwithwa na wo sawa olongi ba kuletie kitumi cha kwa nithia wana kutukuma kukwiwa kungi kutekwiwa thina ni chao kwitha kwa nangikite akana mbo address yo ngiwetina na issue ingi ya kunewa ni allergy ailo thi hospitali akasigwa na yitu na pia issue ya kuma mabia one ENT specialist aito aya withwa na issue ya kutukuma kwithwa kuteiwa nesa suit ne yoteta unilateral hearing loss kana kutukuma kwithwa kuteiwa nesa na be kiwango kila tasi yani normal hearing katika kithimo cha wasia pa ilateta decibels wethwa uteiwa wasia way below 25 decibels kila tasi yani normal range between 0 ama -10 to 25 normal hearing is between that range lakini wethwa ni lazima wasia wongelwa beyond 25 ni kana wewe then it means no kwaite kana no aiche pinya wa Kwiw'A kwa pebata wa athi on a specialist athi mwe matwele kusiwe kwaite kiwango kiba na mbwa kulingana na kila kisababishite ikoso ikintu kitona kuitwa akaitwa na itetheka. Haya sawa ulonge eche tuko sawa intumwelo elene sana ndi akasia na kwani vidwe ndi alwa ni matumu no ni andikitwe ndawa mithemba mingi na mayeka kuvua thina ni mwo ndiye sikana ni wonete specialist wa matu katika maudhulo kwa ito majorly level 5 kana level 4 si na ENT specialist no sio akona specialist wa matu na edwa pedina ubetukite kiwango kila specialist utona ku address no mutuma mbea kasianga mbea. Haya ulonge ukuleche na ko wambia kwalwa ni kutu no yeka la kuyeka Kwiw'A na kuisio kaingi kuyambia Kwiw'A mundu no atetheke kasio kalengi wambia kwalwa ni mato saingi ndoeka Kwiw'A no yeka la kuisio kakuyambia Kwiw'A ingi mundu no atetheke na ingi kwa mbea Kwiw'A ingi means ni kwa thina wa thela lakini mabinda maingi temporary loss yesu ya Kwiw'A mabinda maingi tona mbwa no ndo mabia ma collected behind the eardrum ila kukwalia means process yende infection na saingi mato no resolve mabia ika resolve meoka and then the hearing comes back. Haya ulonge ukuleche what could be the cause of hissing sound on the left ear? Hissing sound kana ringing sound in the ear and automata tinnitus kana tinnitus depending na mwalimu wa pronunciation. Tinnitus ni sensation of sound in the absence of sound stimuli yani nukwiwa kendo kinete mabinda maingi no tona iwa tangeli sikwina lakini baingeli so mabinda maingi esude mbwazi danger sign kana warning ya kana kutoku ni takukwasya vina wa Kwiw'A kwa uno usio akekwa ila Twitter evaluation ya ni audiologist akadhimu akasiwa ni chao kena thina ni kana katwa mutetheka pe Uiti wa kelele usu. Haya ulonge akulete mwatinda hata ikulia kwa nike mundu athukwa matu mate Kwiw'A mavindasia nipe utegemea ni chao kitumie
kutu kwithwa na thina utekwiwa na mabinda maingi endwa thina ni nerve ko nundu taisie pe mithemba etatu ya kulia kwiwa pelate tie conductive ile tona mbwa ichangetwe ni makonakoni kou mabinda maingi matuma ithikwa membwa mema kumia makonakoni mablokite kou ethwa kwema kwiwa kwiye kwa makonakoni mabingite kuthucha kwiye solve ye problem kou no usio akasiwa mbe kana akathimwa ila tita pure tone audiometry tone otereka ni audiologist we said there ni wa manika kiwango cha kwiwa ne type ya hearing loss ni eba esu ni tutela se kumana thina wa kwiwa wambeyeva na eko no tone otereka nundu kuthukwa ni kwa makonakoni kana kiko kingi keba lakini tikwa nerve hearing loss na kitali kuthukwa kwiwa ni kwithana side effects kuthukwa kwi technique ya kwa na there's no side effect apart from sange mondo ithambwe no egwe kadhilo la kidogo lakini by side effect kana after effect ya baadaye lakini bindala mondo no dhamba saisu no experience some dizziness kidogo nondo wa ilana isie kutu ni connected na organ ya balance okay kwa that kind of provocation no yet ndio wa kidogo na saingi mondo no hata bike that can be lakini it's not harmful ndi ikule ila yenge eba akuletia kana kutole kwa kutuni kuvua kutole kwa kana kutoneka kwa kutu nila ni kwatia ni emini ku ila eardrum kwithwa yina thima mabinda maingi kali makethwa ke kanini ni kahile aba ila tita natural healing process mundu akunwe copy ta copy dila ya kuneka kutu that pressure in itself ne perforate ya kana ni tona choma cha kutu na edwa ka perforation ni kanini ni kahile aba ila natural process yoto advice ya whether na thina to sundu keke kindu kutu ukeke even ndawa ila sia drops ndo ilike ya matu edwa wa toneka kutu kula kwako kuno no due to trauma kana kobi kana pedwa blast kalibu na ku ndo there are cases where andu meobube hata ili ya basti na mundu edwa na eardrum ya toneka wasia munene no tume eardrum itoneka that is how delicate it is ko mabinda maingi wekana na ili ikahili na ila natural process utake asino ndo weke ndawa ni kuimpare the healing the normal healing process kwa uno usio mabinda maingi wethwa na thina wa kutu ukona mtaalamu wa kutu nono mabinda maingi ala methwa na thina usuma enda chemist makawandawa and then they interfere na la healing process ya kutu na daktari kwithana ino na mayasienda mautama ebuti weta winda kitali wa matu utona hata kwa advice musese ilo akutumia mauta tasu mauta mebuti ni mebuti tima kutu kwa musiaisia mauta mebuti mauta manguku kuyala mekia it is wrong tio sio kwanza mauta manguku ni kiko nondo at the end of the day ni mekwa mebuku tunde and that matwika ni leua bacteria so we end up to create more problem than to solve maybe can we are a temporary relief but after a few days mautasuno matwekelewa bacteria si multiply na yete the nongo akuma mabia kwa kila kibo mbwa kutwe kutone kutasia ni kuili na iko na mbwa ni wana kenda kitale penda wasia umeliotono nengwa itesia kwekia na mbwa ile imani nene ni repair wa surgically ni ENT specialist na kitali ukakilia kanda mundu akabaluka akatona kutuni muti onakuwa wailite kwetela kukebo sia kumbe ne naturally ni kwa tono ni waile ona ndakitali wa matu kindu chambe kana ndakitali we na umani wa Uiti wa matu na nasi kila kibata ni ku make sure ndana tamper na process ila normal healing na ndwa ni normal healing ndina take place ibindela yani kutukuno kwekwe repair ila itawa tumeta tympanoplasty ukasema ka eardrum nikaliwa na elia wona part ya moyo wako kakaumo kana mabweti na wakoto kakalia ichoma ukasema
ni betho pa kaithwa be communication ya kutu kwanza na ndini nundu the only communication ya kutu kwa ndini na nza imba through manyu pe tube ino isileba communicated na Thina manyu any of balance ye pressure ila ye kutu nundu eardrum ne liete pio boba imba be nini ne kana we said ne eardrum ne vibrate nundu baile pressure abande ne elemgo nayo the same na nza we said ni yathingitha ndu baile na chu nicho cha elemgo ke communication yani lakini ila betho abethima we said wase and we amplify wa ndu baile Hende abawe mundu kwa setike tosome kuli yake na ndiye katusome kuli yake mundu wetu niambite kutuno okutume mundu atiwa ni thayo na ethiwa no okutume niki kutu kwe makwewe kwa ithina lakini thina ola utona utuma mundu atiwa ni thayo kwe kutu ni infections infection yati wete treated sometimes ni tona kwe ila itawa local spread ika spread to the brain kana ndakameni na yate blood infection kana brain infection ni boba to member pethe na munenange sawa mundu ito nini yakwatie wakwata usungio waku na ini ulongetie nayo kutona kwa matu kwa etu ni kwitha kueta ethina kutona kwa matu mabina mengi kwiva katika earlobe kana part soft ya kutu kuina thina koteo kutumatilete kuonde nondu kutuko kwa kitia tangani koili ungai wakumbie koilie ni ngani cia wasia kou ato atilete kuonde igotone mbwathina nondu we said ya wasia ndo channel wa undu bailie lakini kutuko ili kwe kiwango kila kuongela wasia wibika kutu ni bina wengi we saithia mundu ateiwa ndinesa ekau kwe kau utomana ni mbwa uyongela wasiola ulikandini wa kutu sawa ulongi ba kulitie kana nayo ni chao kieta ethina wa kulea Kwiw'A kwa mundu akua mundu akua otondu mamutha onthe makua nasia katika area ya kutu ndini pela tuita cochlea ndini pela sita wa nerve cells ila sio sawasia ni kotha kwithwa si damaged kana si age ite ondu mundu ende no kwa ko ni the labi na ondu mundu ende na ukua na andu makua differently pe mundu to memba igwa ndinesa ena miaka liana nonge make maikua tenange na miaka 60 we said ya ni makua tena no ko need kwekia hearing aids kwa ni tofauti kwa ila normal aging process in itself ni matuma na daktari tuiminukililia kilungu ku ukamba ni cha utona onataki kosi ya muno kana takieta muno thina wa matu andwala nonete muno mena thina wa matu ni ala aged nundu wa the aging process na maybe pengine nondu ngayu nu tunengete miaka mingi ya ikala ukese the life expectancy is higher so we say the andwala ku aingi ni mena thina wa Kwiw'A commonly lakini angi oyu tonete oyu alame na thina wa latita noise induced hearing loss meongelekete andu alame matatuni muno methukuma matatuni ni methitwa me na thina wa Kwiw'A nundu wa kelele matatu mbingi ikuna wasia wiulu na embwa we mundu ulo nuthukuma matatuni especially conductors ni methitwa mai develop thina wa Kwiw'A kwa ondu tasia no sio mundu kusubia matu wake kwithukesia wasia na ila safe level smartphone wasisha pe application ita wa sound meter wesaigwa we bandu matatuni kana bandu bekelele mwingi wa download application isu wathima wasia ni kukonia embwani wasio betukete 85 decibels umane matumako memwishone kwa uno usio ukethwa na ila initiative ya kumwene embwani wewe bandu bekelele mwingi ukeveta if you cannot influence wasio sio thewe kwa uno webetapo na mbwa withukuma factory ni na kelele mwingi ni mwiao wa occupational safety katika Ministry of Labor kila mfanyikazi anengwe ear protection yetawa ear muffs kana ingesia iki andini matu kwa isu ni sia kelele mwingi kwananga matu ona alama uthukuma na ila vibrator sia kwenza lelu
ni maela kwikia protection. Nani daktari nuru niona masama ituma thela tu manage kusongia makulionde yo musese mundu endo kukwaza ukwatila kwislaba namba yaku ya simu. Nina namba ila ya kiuthukumi ni 0777 422 667 kana noti monza ina ile tandatu na monza 422 667 0777 422 667. Sawa na indi tawinda kitali wa matuni tawe ndo tabia musiaisia chamuthia musiaisia matuni mausubewa na no sio Kwiw'A thayo ni wakuonde kwou ithwa na initiative ya kusubia matumaku na embwa we musiai wina kana wina nzika kana nikethwa kateiwa ndenesa kana nika delay kana ikaselewa kunena ndukaselewe kwete kana kunundu waselesia kana kuthimwa matu yabika miaka 5 kethwa akatatetheka kwa uno usio kana kakasiwe tene kakambe yonena miaka 5 itendelu kwa uno ndo ebitina wa miaka 5 kileko ni ke switch ya off kana kikandi just kwa uno usio ukaita mwana tene ni kana wisethe ni wathimwa tene na atetheka tene no sio niona ando meongonia ni studio ni live kwa ndio sasimu. Sawa na indi nundu wa masa mitikili tuvikie kuthi watu imino kililia vau na indi muve mwana kwa kuka nito kumanda ingi tunene maundu makonetie nayo thina wa throat kwa umusesia nituthi watu imu manda ingi na indi nye nitawa masi wakitaka kwa oyu tionesa nye nitawa masi kitaka na indi muve mwana kwa kuka nutuko dhocha ingi kwa oyu tionesa.